गिबियावनो नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोनि ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंनि पिअभिखौबो आं होगोन आरोखि ना लास्टआवहाय फै नायना लाग्रोनि আগ্ৰামাদে আমাৰ ইয়াত ভোট বিচাৰি নাহে কিন্তু বানপানীৰ সময়ত আহে এই ডিফাৰেন্সটো আমি বুজি পাব লাগিব সঁচা কথা যে আমাৰ অন্তৰৰ যিটো টান যে যেতিয়াই মানুহ বিপদত পৰিছে অপাৰেশ্যনত বিটিচিৰ পৰা তেখেত আহি উপস্থিত হৈছেহি এনে সুদাহাতে হোৱা নাই 10,000খন বিছনা চাদৰ লৈ আহিছে 10,000খন আঁঠুৱা লৈ আহিছে 10,000টা মানে আপোনাৰ ফিনাইলৰ বটল লৈ আহিছে 10,000টা ব্লিচিঙৰ পেকেট লৈ আহিছে আপুনি নিজে ভাবক যে তেখেতে নিজে গৈ পানীত সাঁতুৰি নাদুৰি কেনেকৈ গৈ মানুহক সহায় কৰি আহিলে তাৰ পাছত আকৌ তেখেতে দুটা কথা দি গৈছে যে ইয়াৰ 2খন বা 3খন গাঁও ৰিহেবিলিটেট কৰি দিব 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ কথা দিছে যে মলিয়া ভেটাৰ যিটো মথাউৰি সেই মথাউৰিটো 13 কিলোমিটাৰ তেখেতে বন্ধাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ লগত ব্যৱস্থা কৰি দিব তো এনেকুৱা এজন মই ভাবো যে মহানুভৱ এনেকুৱা এজন লিডাৰ যিজনে নিজৰ অঞ্চলৰ সমস্যা নোহোৱাৰ পাছতো সেই অঞ্চলৰ সমস্যাটোক নিজৰ বুলি ভাবি লৈ যি ধৰণে আগবাঢ়ি আহিলে তাৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো অখিল দাদাই যদি কয় সেই গাঁওখন বনাই দিয়ক তেতিয়া মই বনাই দিম দাদা অখিল গগৈ দিনক ৰাতি কৰি তেওঁ ৰাউণ্ড দা ক্লক ইয়াতে লাগি আছে একদম অখিল গগৈ দাদাইতো পুৰা লাগি আছে আমি দেখি আছো শুনি আছো আৰু আজিও আমাক খুব ভালকৈ ৰিচিভ কৰি পেলাই আমাক অলপ ব্ৰেকফাষ্ট খোৱালে ভালকৈ আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু লাঞ্চো খুৱাব আমাক খুব ভাল মুঠতে এনেকুৱা বিধায়ক আৰু মই ছেকেণ্ড পাৰ্চন মই দেখা নাই আৰু দাদা আৰু এটা কথা কওঁ বানে একেবাৰে শেষ কৰি থৈ গৈছে শিৱসাগৰখন শিৱসাগৰ সমষ্টিটো শিৱসাগৰ জিলাখন শিৱসাগৰ নাজিৰা শৰাইদেউ এই তিনিটা খুব বেয়াকৈ ইফেক্ট হৈছে সেইটো ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে সময় ল'ব মুঠতে আমাৰ দায়িত্ব আছে গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে অসম চৰকাৰ হিচাপে হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে হওক ইহঁতৰ ছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰা যায় অতি সোনকালে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নিশ্চয় ছাৰ্ভে কৰি আছে আমিও BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিমান পাৰে আমি দায়িত্ব ল'ম দাদা আৰু এটা কথা সুধোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ আন বহুবোৰ অঞ্চল আছে যেনে বিহুবৰ চনপাক তালৈ আপুনি যাবনে আছে অখিল দাদাই ক'ত লৈ যায় তাতে আমি যাওঁ কিছুমান গাঁও আছে একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে এটা ঘৰ নাই যিটো নেপালী খুঁটি আছে আপোনাৰ আপুনি কওকচোন কোনটো গাঁও বেছি ইফেক্টেড হৈছে নেপালী খুঁটি কমল চাপৰি সুন্দৰ পুখুৰী বামুণ পুখুৰী এইবিলাক নাজিৰা শেষ হৈ গৈছে গাঁও অখিল দাদাই যদি কয় সেই গাঁওখন বনাই দিয়ক তেতিয়া মই বনাই দিম दिनै जोबोद बाख्नायथाव जोंनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा आसामाव थांनानै बेबायदि खामानि मावहैदों गावनो खुद थांनानै गावनो दैयाव ओंखारनानै जेनेबा जिनिस राननानै हैदों बा समस्याखौ मा प्रब्लेमाव गोलैनानै दं मा दरखार जादों बेफोरखौहाय खबर लाहैदों आरोखि ना दा जोबोद बाख्नायथाव जोङो हाग्रामा सारनि खामानिखौ एप्रिसिएट खालामनांगोन सोरबा मोजां खामानि मावोबा जों बेखौ एप्रिसिएट खालामथारनांगोन बाख्नायनांगोन आरोखि ना दा आसाम सरकाराथ' बे दैबानायाव टटेलि फेल जाखादों मिथिबायना मानो होनोबा बिसोर जेबो खालामनो हाखायाखै राहा गैयै बायदि जादों बिथांमोना नोङो दैबाना टाइमावहायबो नोङो जाग्रा मुवाफोरखौ दै थै सिरा थिरा रानना होनाया हेलिकप्टारजोंसो रानना होदों हेलिकप्टार गोजौनिफ्राय गाहरसै ओमफ्राय बे दैयाव गोग्लैसै दैबाना दैयाव गाज्रि जाजोबसै जाजाया बेबायदि फुरा हेल्पलेस जादों आरोखि ना आसाम सरकारा ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे जोंनि कन्टेन्ट क्रिएटारफोर इउटुबारफोर फिसा फिसौ बिसोर गासिबो लोगो जानानै जेबायदि नोङो आसामखौहाय रैखा खालामदों जुदि बिसोर ओंखारामोनबा रायजो राजा ओंखारामोनबा कन्टेन्ट क्रिएटारबो ओंखारामोनबा दिनै आसामा जोबोद खहा जानो हागौमोन आरोखि ना ओमफ्राय जिखुनु जाया जोंना हाग्रामा साराबो थांदों जोङो हाग्रामा सारखौ एप्रिसिएट खालामनांगोन जोंनि BTCनिफ्रायबो हाग्रामा सारा थांनानै बेबायदि खामानि मावहैनायखौ मानसिया मानसि हिसाबैहाय मदद होलायनांगौ आरो नायलायनांगौ जोंनावबो मालाबाफोर जानो हागौ बे टाइमावबो जोंनो मानसिफोरखौ नांगोन जागोन दस्रा जायगानि मानसिफोरखौ जोंनो दरखार जानो हागौ जेरखम आसामावहाय दिनैहाय गोबां जायगानि मानसिफोर आसामनि बाहेरानि मानसिफ्राबो गोबां हेल्प खालामफैदों जोङो ट्रिगार इनसानखौनो नायदो नोङो 50 घन्टा बे लाइभ स्ट्रिम खालामनानै 70 लाख डनेसन कालेक्ट खालामदों आरो गावनो खुद गावसिनि न'खरनिफ्राय 17 लाख फैसा बिसोर गावनो हरदों गावनि फेमिलिनिफ्राय होमबा सासे मानसियानो नोङो गावनि खामायनायखौनो 17 लाख 17 लाख हरनांगौबा बेबो मामुलि नङा आरोखि ना ओमफ्राय जेरै नोङो इउटुबार दङ जोंना केरि मिनाथि बेबो 13 लाख हरदों आरो बेनि उनाव दङ जोंहा ओरै हुसेन मन्सुरि सार बिसोरबो ग्राउन्ड लेभेलाव फैनानै हेल्प खालामगासिनो दं खरर फैसा बिस्राबो थांबाय पार्सनेल आरो ओरैहाय जोंहा फिजिक्सवाला सार अलक सार दंफैयो अलक साराबो नोङो गावनि फैसाखौनो खरर गारबाय रावनिफ्रायबो डनेसन लायालासिनो दा बेयो आरोखि ना मानसिया मानसि हिसाबै हेल्प खालामलायनांगौ आरो जोङो बे हाग्रामा सारा जि नोङो शिबसागराव थांनानै बेबायदि खबर लाहैदों नांगौ बुस्थुफोरखौ हैदों
दा बिनि थाखाय जोङो हाग्रामा सारखौ बाख्नायनांगोन आरो ओमफ्राय नोङो अपोजिसन पार्टि बा माबा मोनसे दस्रा बेफोरबायदि गैया आरोखि ना दा बिनि थाखायनो गोजोननाय थाबाय हाग्रामा सारनिसिमबो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बयबो मोजाङै थाबानो जाबाय